Twako myanya yo kurundandira meshagama abebembire horeji nogira ngo aka nuko kire Mogo kurondeshagama bitwara n'ekitongore kya Ministry of Health, Uganda Blood Transfusion Services, Mbarara Regional Blood Bank. Erizoba turiyaha Amazon Building ngo muri Mbarara State, kandi twadahanise hamwe na CPA ankore members, ankore regional members omukurondeshagama egitwine drive obwiro bwo butwaza kuzama obwekiro kikuru na namashomero kukinga kuzo mu holidays eshagama neberi nke munonga kandi twine y'abantu bingi abo kujetaga. Okuru General Blood Bank unit bibiri nizo ziri kwetagwa kurundanwa buri zobo kumara mezi ana yabo kujetaga hariho ikorro ryeshagama ninga ngo hariwe cyoma cyone kikuza mutwagiye kureka ntugiho umuntu oyine emyaka 17 kugara iguru oyine kilo 50 kugara iguru kandi orukwehuriraje kandi natekwa kubayine neshagama ntubanza twamukebera turebo bwingi bweshagama obwayine. Abantu bashaba ebitongore kwetaba omureji kibahwere okurundana eshagama erukumara tugezaho kureba okutwahereza community yitu etwirene supportinga itukababazi b'ebitabo business niyo supporting mwene rizoba twayihayo kugira ngo twigureho clinic abantu babarabase kwiza bakatuyebuzaho ebintu ebasobire eshagama shagama ni kurungi avuga ejo shagama yiba donate y'abantu 250 ne basa kuyamba abantu 8 abari kuba batwire bajye mu Rwanda. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.